uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba uJani, mfundisi phakathi kwethu. Ngiyabingelela obaba bonke, omama bonke, Sunday School nolusha igama lomfowethu uJesu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, umphambukelo noSipho wakasikhakhakhani egameni lomfowethu uJesu. Amen. Amen. Ngiyazazana bamangala abanye ukuthi fuze ngabe ngihambile, angihambanga kanjani. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Angazi ke bazalwane kube uhlelo labani, kodwa engikazi ukuthi kugcine kungenzekanga ukuthi ngihambe ngenxa yomsebenzi egameni lenkosi ethu uJesu. Ngicabanga ukuthi i-application yami ngiyifake kanti sebebaningi abafake i-application yelifu ngaphambi kwami. So ke mase kushaya ilanga langolesine sekumele ke ngihambe umphathi wezake washo ukuthi hayi ngeke ngisakwazi ukuhamba ngenxa ukuthi abantu abekho ngolesihlanu emsebenzini. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngabe ngisakwazi ukuhamba khona inhliziyo ibhlungu bekungamukeleki, kodwa ke angangaba na indlela yokuthi ngizofohla kanjani. Amen bangcwele. Ngiyamthanda uJesu, ngize nje ukuthola ufakazi bokuthi ngiyamthanda uJesu. Amen bangcwele. Anginakho kuningi noma engingama ngakho ngithi Nkosi, ngoba mhlambe emabandleni esiphuma kuwo wawuza uma unento oyiphathayo ngesandla, mhlawumbe uza nemoni ukhiye wemoto, mhlawumbe uza nokhiye wendlu, mhlawumbe uza nento engcono ongafika ume phambi kwayo. Amen bangcwele. Kodwa ke ngiyabuka nje enhlizweni yami ukuthi uJesu uyayiphilela kakhulu impilo yami, uyathembeka, ngimele ukuthembeka nami. Amen bangcwele. Ngiyafisa nokufakaza ngokuthembeka kaKristu empilweni yami. Ngiyakhombisa ukuthi ngifika la bazalwane ngangingathandi, ngisuke ekhaya ukuze eGoli, ngangingafuni. Amen bangcwele. Ngangikhala, ngikhalisa ukuthi inkosi lo msebenzi ngapha. Amen bazalwane. Ngiyibhlungu nje enhlizweni yami ukuthi kuzophileka kanjani. Amen bangcwele. Jesus. Angisada kuthola ivangeli bazalwane. Ngisuke emavangelini nje lawa amanye la kuphila khona noma kanjani. So ngibuka nje ukuthi eGoli kuzolimaleka, ngizokwazi ukuqhubeka. Amen bangcwele. Amen. Khomba ukuthi inkosi yavusa umhlabeleli kimi, kodwa nginalo uvalo ukushiwa nguwe ngoba ngiyazi uzohlela uhleli nami. Amen bangcwele. Amen. Angiqondanga ngalesa sikhathi, ngahamba nje ngicwela inyembezi. Akukho engaqonda, nganguhlabelela nje ngingaqondi. Amen bangcwele. Ngaze ngafika lana kwaba i-challenge kakhulu bazalwane. Okungangokuthi ngacishe ngabuyela ekhaya. Ngiya ukuthi inkosi ngiyakhwitha, ngiyayeka. Kungenile emsebenzini engisebenza kuwo. Abangcwele ngiyazi ukuthi bayazi ukuthi umsebenzi uyophoqeleka ukwenza izinto ongafuni ngisho ukuzenza. Ndlela okugqoka ngayo ama-uniform nakho konke. Amen bangcwele. Amen. Ngangiye enkosini ngomkhosi ngicela, inkosi ngiyacela ungisize. Ngime ngingawe. Amen bangcwele. Akungelula bazalwane. Kwakungelula ngempela. Ngesitha futhi sasilwa. Bangena abantu emsebenzini, ngilwiswe bazalwane. Kuze kuziwe mhlambe lapho uzobuzwa abantu engisebenza nabo ukuthi abangibasho umayezi yini. Sonke lezo zinto. Amen bangcwele. Kodwa ngiyambonga uJesu, ngifisa nje ukufakaza, ngiyaxolisa kakhulu nangenyembezi.
ngifisa ukufakaza ukuthi inkosi yathembeka bazalwane, yangivulela kwenye indawo egameni lenkosi uJesu. Ngazi bazalwane, ngaze ngifakaze lokho. Yangivulela kwenye indawo, ngayidumisa kakhulu, ngayibuka, amen bangcwele. La sifike khona, safika khona la ngafika khona kwenye indawo, inkosi yangenzela kwabalula bazalwane, indawo ebandayo. Abantu bakhona bagqoka ke bakholelwa kutheni namakhaza wangena uma ufaka ibhruku, amen bangcwele. Kodwa inkosi yangimisa bazalwane, nganquma ukuthi inkosi umzimba lo wenziwe nguwe, wazi kahle ukuthi unga-adapta kanjani esimeni esinjena, amen bangcwele. Kwakungelula nakhona, bese ekunikeza ama-advice ukuthi usukugula, usukuphila, uzoba ney'nkinga. Kodwa ngibuka uJesu ethembekile ngithwele kuze kube manje, amen bangcwele. So-ke ngifisa nje ukusukuma ngimbonge ukuthi uyathembeka, uyayivula indlela la ingekho khona, amen bazalwane. Uma ngibuka evulela ngelinye ilanga abantwana baka-Israyeli, lithi iBhayibheli bahamba endaweni eyayigwadule, kwakungasho ukuthi bangahamba lapho ngoba isitha sabo sathi uma sibheka satshela ukuthi kuwugwadule ngempela, amen bazalwane. Sathi uma sifika sona uNkulunkulu wabuyisela amanzi, okusho khona kwakungasula ugwadule, kwakuvula uNkulunkulu, amen bazalwane. Kwakuyindawo yamanzi kodwa kwakuvula uNkulunkulu ngaleso sikhathi. Nabo bayitshela ukuthi hayi kusho ukuthi nje ugwadule, bahamba nje kusho ukuthi ugwadule, amen bangcwele. Kanti kuvula inkosi, bathi mabengena izitha zabo bona abuyiselwa amanzi kubo, amen bazalwane. So nje ngifisa umbongo uJesu oyithwaye impilo yami kwaze kwamanje. Ngiyakhumbula ukuthi ngisanda kufika ngithi nje lesikhathi ngeke ngishayele ngila ngoba sengibuyele emuva ngibuka izimpi ngendlela ezazingivukela ngakhona, amen bazalwane. So nje ngibonga kakhulu uJesu othembekile empilweni yami kwaze kwamanje, uthembeka ngempela bazalwane. Ngiyamdumisa nami ngiyamangala ukuthi kaNkosi mina ohluleke kangaka ngoba kuTest engifake kuyo ngiyibone ngehlulekile, ngaze ngadecide Nkosi ngathi inkosi uma kosha unyaka ozayo ngempela ngila ngeke ngibuye mina, amen bangcwele. Kodwa ke ngiyambonga uJesu bazalwane okwenza indlela nala engekho khona, ngiyamdumisa kakhulu, anginakho nje ukwanele ukumbonga. Ngidecide ukuthi impilo yami yonke bazalwane ngizomnikeza yona. Sengiyaqonda namhlanje ukuthi yini ayengipha umhlabelelo othi anginalo uvalo lokushiwa nguwe ngoba ngiyazi ukuthi uhlala uhleli ukhona. Kube ngangiqonda ngayisasikhathi ngangiyohlabelela ngamandla kakhulu, amen bangcwele. So ke namhlanje uyenza isense empilweni yami, Nkosi yini ovusa lo mhlabelelo kangaka, njalo uma ngiba nezimpi uvela uvuse lo mhlabelelo. Ngiyamdumisa kakhulu uJesu bazalwane, ngimdumisa nangomsebenzi anginikeze wona, akusinto enhle enkulu. Kodwa nje ngifisa ukumdumisa ngoba ngibuka la ngisuka khona ukuthi kuningi okwenzekile ebese sithi asifisa ukungiqumba phansi, kodwa uNkulunkulu akasivumelanga, amen bazalwane. So ngiyamdumisa kuJesu, ngiyambonga kakhulu ngakho konke akwenza empilweni yami nakuhlelayo. Ngiyakhumbula ukuthi nangifika la kangine ewari nakhona ngenkonzo, ngasuma kubazalwane ngafaka ukuthi inkosi ngisizile bazalwane ngayithola inkonzo. Ngiyamdumisa uJesu nangalokho, amen bangcwele. Even ekhaya abazali babe worried ukuthi hayibo uyogcina ukhonza kuzokwenzakalani, amen bazalwane. Kodwa nje ngifisa ukuphamisa uNkulunkulu othembekile osiza impilo yami endleleni. Ngiyabonga.